Wengene zithempela sibona lapha ke Igcokama Elisha njengoba ke liqhubeka ke nokuqopha umlando phana ke ndimene ke umculo kaMaskandi kuyona ke ingoma lapha nana ke efisherish ke intokazi ke olwandle unkulu yona ke ingoma ke ethi iParis njengoba ke isigijime phela ke yaze yofika phana ke ku5 million ke wama viewers ku YouTube. Wengane zithempela ke lona ke umlando ke impela ke osoqophekile njengoba ke sazi ukuthi yona ke le ngoma ke senenyanga nje ezimbene njengoba ke seyigijima ke eyohlala phana ku5 million ke wama viewers kuyinto ke impela ke engakazi ke yenze khona lana ke impela ke isizweni ke samabhenca khona pha endimene ke yomculo kaMaskandi. Kanti ke wengane zothi impela ke sokhumbula ubana ke ukhuzani komfampa ngosike ukhiphe phela na ke i-single track yakhe naye ke eyenza kakhulu phana ke impela kuma digital stores njengoba ke la ku YouTube ke sihlele phana ke u1.8 million viewers ngazo nje izinsuku nje eziwu9 ke yaphuma ke wengane zakwethu impela ke nokumlando lona ke okusaqophekile phana ke endimene yomculo masanothi ke ingoma ke igijime ngalo luhlobo nje ingahlanganiso ngisho na 2 weeks ke wengane zothi impela ke ibe isixoxa wona ke u2 million wama viewers. Hayi ke wengane zothi impela ke izindle ke izindaba ke ezenzeka phana ke ndimene ke yomculo waMaskandi mangaba ke sibona lapha ke ama artists impela ke enza ngalendlela ke esiphinde ke singakhohlwa ke bona ke abalandeli impela ke abanikeza ke uxhaso wona ke amaciko kaMaskandi. Kodwa ke thina ke simbosa sethi MTV sithi njake siyibambe la ihlangene ivideo elandelayo.